Daytan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan kaka? Naimbag nga orasyo amin kagayem, kablaawan da kay amin, anaya tamang tartarabay karagiti drama mi, nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Dito'y channel tayo, Jor Drama Tips TV. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Konsintidor alakay. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Ni, pinginagaw mo ti ayam ko. Bagay ko na ito eh. Bagay na ito. Pingitaray mo nga. Pinginagaw mo. Lalay ko. Yan dinanog na katkukok na ito eh. Pinagaw mo lang. Lalay ko. Nagtimot. Ipulong ka din nilulong. Nga gipulong ko kipaso na mamay. May datang. Hey, apay nagsangsangit ka, apaw. Asinaw, tinangasing kinkat ay nakmat asingan. Anya day nga ugali malaklakayan. Damagempay nga umuna no apay a kinabilda. Amumutan day ta apom. Siga. Akasken ka. Kenuriri ti ubeng, di ka makiub ubeng. Kanagalas ti kastang aramid. Ay, uran niya ti bagbagam. Tagbatak to pa ida. Naa, kaslawan na kumuulong. Siga, tawan na akam na, tadi mo among ay sakit ti aputa. Mangirurumon na bakay. Anya, unay daytan kaka. Kastaw itaramidin ta apaw. Mapantay tayan ti ubay nga nang danog ken ka, danog gamay. Nubalsen na nga, siyakaw, timang kabil ken kwa na. Unlulong. Kayat nga damang dangdangran ken ka apaw. Iso nga'y pulong mo adagos kanya, no damang karit-karit ken ka, ha? Unlulong. Awan kimabali namang sagid ken ka, kabayatan as ibibiyagak. Ora sino pa deta pilataw. Bilibak ka na kayo, lulong. Bida kayo talaga. Siyempre iso asak tituladam. Di ka panandar ita sinuman. Labanam no apaan nakata sakti makamo kenta. Parwara menjadi anak mau tataswak. Saan matakasta atata? Pagsaritaan tayo day ta abanag, tariri ti ubing day ta. Riri ti ubing wano natangan, awan takawanak. Parwaram ta sanot-sanotak. Siya kunti makamu iti anak ko tata. Ngam mabit man laang. Dinamagyo ka di ta apuyo, no apay ang nagkinabil da iti anak mi. Sana na masapol. Basta dinanog na, umdasan da niya kanya. Tata, pasensya kayon Siyakton, ti makamu iti anak ko. Kat, pasensya kay lakuman. Maminsan pa ya, tapagripunan kayo iti anak mo asal itan. Ha? Unay daytan kaka. Dila ko maanak ko ti kastana tapadazak abit tatayan na dyan kay. Nagkarit. Jakla kayat amay rubo ti asawa, Arman. Tiso siya kun ati nagpakpakaasi kini tata ulon. Ay nasusan, mayra na lang at anak ko ti biktimaan ti apuna ta aramidak gimbaganakin ka. Apagripunan na kayo asal itan. Nasak na jay, isuda adwa iti apuna ti pagrigpunak alugupan. Unay daytan kaka. Bayan tayon talakayan day jay. Ure man duduogan no si mairo mo. Ikak ay ti pagnakman na. Saan la sikatin kastana day jalakay? Adon, ti pinagsasawan na akalugaran tayo. Nga ure di apuna ti agbasbasol. Ang ipagpagapuda lang amin, talakay kat day jay. Puno day ta Arman. Respeto para iti may sa alakay. Respetuak ano respetuan? Agam nukas jay, ay talaga ang matutupak. Boy, apaw.
Saan ka na mapmapan makiay ayam tanauyong ka mo nga men. Ken nalaing ka nga umagaw, iti saan mo ngay ayam. Apay ngamin, ipasikat damot ngamin tayo ayam da. Saan damot ngay paspasikat? Ay ayaman dalaeng nga may ranamot amakitam, ket agawam la adagaws. Madimot atikas jay apaw. Di mo nululiton ti agagaw iti saan mo ako ka Apay aya, anay ta apo ti bagbaga am akas ta. Tapno awan ti pakiap-apa ta nagalas iti may saan nataengan akasken ka ti makiap-apa, gapo iti kinakonsintidor. Sana si katimbang isuraw, basta jak kayak nga asingan dati apaw, nawatam. Anya? Ipatpatig ko oray ti apaw. Puno ka di lulo? Uwan mo ta apaw. Ikanak man nga ro di kwarta ka 200 pesos. Nagadumot na ita daw-dawatam apaw. 20 pesos laang atawan kwartak. Mutalang ka madlolo. Unang awan ti kwartam. Adamot 20 pesos mo gayam. Ulbud ka la kaya. Siguro, ada 200 pesos mo. Nguminyulbud mo nga awan. Urad da. Sa anak nga ulbud, apawk. Awan kwartak at talaga. 20 pesos. Ulbud! Awan ko na mga madamot 20. Nadilang ti kwartak. Isang ti itad ko ka. Isang tupay no ba 20 titad mo? Duwagasot ti daw-dawatak 20 kit din titad mo. Langgong ka mo talakay. Unay day tanka ka. Makita mo, ti bunga ti kinakonsintidor mo. Awanan ti panagbabain ti apumken ka. Ubing pala day ta. Into nagbarito, mga nudisnugan na kan. Kilay bagbagamot na bakbakitan. Patgak na tangapaw. Napatag ti apo. Ngam saan tayo apanuinuyan. Tada tayon to ti ibabain na nukasta. Ay ureng na ti ibagbagam. Basta napatag ti apaw. Naawan patag nakin ka. Si kalaan. Ninakiraman. Ulita ka. Ipatpatag ko ti apaw. Ulbot ka mo talakay. Di mo tupay kayo tagatangon ti pagpagatang ko ngay ayam. Nangina na dyan, robot, apok. 1,500 pesos na dyan. Apay ngay dagiti karo bakit magatang damot? Magatang mo tinanang kuntatang da. Uwan ata, ado ti kwartada. Makauma ka mo talakay. Danugang kang tupay. Ay di kagkasta-kasta apok tadakas dayta. Agungot ti Diyos no basbastusan tayo tinaganak kada tayo. Uno lolo tayo. Bastos mo't ni lolo. Isun tupay ti bagbaga ti karuba. Bastos ka no alakay. Ibagaman no asino tinangibaga iti dayta. Tainaktong patungpaan. Miyang kularman. Kastagayam Aguray naman. Papanamngay. Inakita ni ti pagnakman na diyang arman. Ay, di ka man agin lalaing ta mga numay sagmaka. Awan tinatortural ngam siya. Ayaw na idaytan kaka. Nagbastos kan arman. Anya ti bagbagamot si kalakay. Di ka pa'y nakasangsango. Bastos kong kunamkid din. Awan pa nagbabain mo. Madlaw at talaga bastos ka. Bastusak gaya mo. Parusukan ka man lagan. Tapno maangag kan. Intun maminsan. Saanan ato'y gem-gem ko ti aramatek ka. No di kat patadem. Tapno mangultimukan. Karit alakay. Tapno ammom. Or-orayak asak ti bastusam, tagagatulak amang kabil kan ka. Ulon lakay. Agnakam kamut ngatan, iti dayta napasama kan ka. Dandaniak na piwisan. Agalwan na yung arman. Dantual daw na. Awan latama, ti panagnakam mo ulon. Naturad lang na niya, dakdakkel ti bagi ng siyak. Saan man atila mapampanunot mo ulon?
Agbalo ka kiden, sakbay amaladaw ti amin. Aguli makan, tanapudot ti ulak. Mga nusika ti makabil ka, unay. Nauyong kaunay ulon. Aguli makan sana. Rabisin kan makita. Kanawan ka man laangan. Narigat ka bagbagaan. Unay daytan ka. Amangan ni darum na kanila kay ulon. Padasan na. Amom karit day di alakay. Uray tupay na awan ti bagbagat ti tao kenkwana. No adda ng padakes ket mapanasungatan na pagsasawan. Unudang ran na paikit di. Padakan kuha na dayta, no awan panagnaknakam na. Talaga nga itad ko ti sapsapulan na no saan latang agpatpatingga. Unay daytan kaka. Kababain mo't kininana siya na. Nasayaat mo't day di abakot. Agyaman nila kay ulon, tapampanundutot pa lang ni bakit na. Nasingpait ni nanas siya na. No agpadadala nagubsang, talaga pagrigpunak ida na pagpigana. Kat dayjay mo't apo da asiga, pong ilak ti sara na. Ha? Unay daytan kaka? Ubing pa lang ng saraanan. Iso nga agalwad mo't dayjay nga ubing kunak manan. Unay daytan kaka? Apay nga kaya nagkarasakit ti barukong ka. Na, dayta ropam ti sinipat na, dayta barukong mo tinasakay. Pinarusukan nakpaikit di ah. Oh, nabayag mo day din. Italangag sakit ti na disnugken ka. Ti kunam ki di ako, dayjay panagsigsigarilyom, tasukir ka mo ngalakay, agsasarunok ti panagpayubyum mo. Awan bibiyang mo, no agsigarilyo aksya na. Agsigarilyo ka mo, ano kayan mo? Na, ay, awan pang binuran ken ka, ulon. Made ti panagrasrason mo. Made ti ugalim. Agtala ka man, no, di mo kaya timarabays kaya mo awan kan itiasok. Na, ulon aya, kastamlaktan, kaano ka nga tangag nakam. Ay unay daytan kaka. Nanasya na. Oh, apay Susan. Ni Tata Ulon, intaray day di ospital. Apay nananaw. Linuguban da Henry kan Pablo. Ay apay, anya ngamin tinapasama kaya? Kat no pinagsasawan na ngamin ida. Dayta, ti bagbagaken kwa na. Asaan nga agkarit-karit. Tawam magkabaulan da. Ay nagyaman naksusan balasang ko iti panangipakamom iti dayta. O sige tenak dito ospital. Ay unay daytan kaka. Ay unay mutten tinamay andaken kalakay. Si kantumo ngamen, di ka pa isursuro. Di nakman sirmunan. Tanakot-ot lang arunan ti bagbagay. Kaslamatay akaw ti panagrinak sumanao ka pailaan. Apay aya ti tao. Tanubagaam iti nasaya at tapno sa anton amay sagmak. Kat di na kayat ti dumngeg. Ay unay daytan kaka. Apay ayat ti tao. Tamo na lang arunan na matmatayan. Sirmunan na pailaan. Unay daytan. Ay nalakay aya. Ibagbagak laang dagitoy. Tapno ammumto numaminsan. Di mo matranaan iti kastoy apanawan. Tamangan no mauloy anak no kastilaan. Manungamin matapam magbaga. Di ka malatadumngag. Siga ka latamot. Namin anuda kan akinabel. Gumawan latamot. Maminsan pa'y akabilan da ka. Talaga nga ilayon munton uri kitaan. Unay daytan kaka. Gusto mo tin abakad. Tamok taon. Kan talaga adya akong kabaalan lagi tagtutubaw. Italang ammom. Idi pa'y laeng kat ammukon. Adi mo kabaalan ida. Tanarungsok da. Angam agtalekan tumat unay iti bagem, akol lapek, unay daytan kaka. Naisin nakpay laing mat. Ibagbagak laeng lakay, tapno adda mo pagpampanunutam
Napanunot ka ti amin. Baglaki din tasaan da ka ngay nuluyan. Agbaliw ka nga minad. Wan bakit? Saan ko nalabanan ida? Saan ko nga idarom ida ta amang ano adda na dakas ti mapasamak. Ay, no idarom mo ida. Ay sos, uluyan da kan. Ngamin basol mo mat. Iso abay amaon. Agpapigsa ka ki iday. Kun nagkararag ka man, para itinasaya at apagtumpalam. Wan bakit? Tulungan nak amang ikararag. Takayat kumutin at talaga ti agbalbalew. O naidaytan ka. Apay nga ti tao. Tasana lamarik na tagbalbaliw inton matayan. Unay daytan ka. Di mo mo't ipang pangkanyak dagitan tad adang agkapsotak. Ibagbagak laeng mutlakay. Nala, tulungan ka amang ikararag iti panagbalbaliw mo. Ikararagan tamot je aputa. Tatuso meten. Pinagbalin mo ngamin atuso. Amok na kita. Pagbabawiyak nga ruray. Rumbeng laeng akas taulon. Kastamo laeng ti kaso da bakit andang. Kenlakay timyaw. Tunggalada kagura di anak daan ni Mare. Guraen dati asino man akagura ni Mare. Nya ngay, oray sangwanang ti tao kat pagsasawan ida ni Mare. Kasta ngamin atalaga, dagiti konsintidor. Tumangken ti sange, dagiti konsintienda. Ang apay nga adulat tamot ti kasta. Iso nga adomot ti loko, babae man, wano lalaki, ubing man, wano nataangan. Wala ron bakit? Sapay ko mata mapagbalbaliw tamot ti aputa. Alaket ikararagan talat tamot Ta ti Diyos kat managdengeg iti kararag. Ken awan ti imposible ken kuana no nasaya at lakit diti panggep ti tao ngagkararag. Wan bakit? Ket pakawanan nak. Ay na. Kunak no agnanayo na nasakti siga. San mo't gaya. Mas daawak Sapay kumamot at mapakawanak ti Diyos. Talagang agbalbaliw akaon. Unay daytan ka. Mapakawan na ka ti Diyos. Nulakit day, tanaimpusuan ti panagbalbaliw mo. Unay daytan ka. Wen kakabsat, suruan tayo ngaklunan ti biddot tayo. Ken ikiddawan iti pamakawan. Ken ikararagan tayo ti dakes nga aramid tayo. Tapno inot amay katdeta. Tapno awan pakaisagmakan tayo. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Konsintidor anakay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.